ndabasuhuje mwese abakoze subscribe ku Muhoro Sports TV, je kubagezaho update za Ethan Nwaneri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ethan Nwaneri aka kanya amaze kuhagera mu gihugu cy'Ubufaransa, kabisa amaze kuba yagera gute, yagerayo ubu ngo agiye kuba yasinyira ikipe ya Olympique de Marseille amasezerano y'amezi 6 ayikinira, ubona kugeza ku mpera za saison. Ethan Nwaneri baramubaza bati se urabibona gute kuja mu ikipe ya Olympique de Marseille, wafashe uwuhe mwanzuro, gute wabifashe umwanzuro ukaba wakwerekeza muri Olympique de Marseille? Aravuga ati Saliba yambwiye yuko Olympique de Marseille ni imwe mu makipe meza ku isi, rero kuba nayerekezamo nta kibazo kibirimo. Aravuga ati witwa Roberto De Zerbi ni umutoza mwiza, n'umwe mu batoza beza ku isi. So uyu muhungu witwa Ethan Nwaneri akaba rero amaze kuba yahitamo kwerekeza mu ikipe ya Olympique de Marseille. Nubwo twambanye gatebe k'abasimbura, ariko abakinnyi ntago baja baryama kubera yuko nyuma ya match ya Arsenal irangira yahise yigendera, nyine ahita yigera mu mujyi wa Marseille, nyine ajya gusoza transfer yo kugira ngo arebe uburyo yakomeza yitwara neza uwitwa Ethan Nwaneri. Ariko nanone ubwo twari turimo kureba Fabrizio Romano niwe warutangaje ayo magambo yuko Ethan Nwaneri yamaze kugera hariya Imira, ariko nanone Marseille. Ariko nanone twa David Austin we avuga yuko ku myaka 18 uyu muhungu Ethan Nwaneri agiye kuba yaja kontizanyo, n'ubundi yamaze kuba yagerayo. Uyu muhungu rero kubera ko atajya abona iminota yo gukina mu ikipe Arsenal, amaze kuba ahitamo kwinjira muri Olympique de Marseille. Biravugwa yuko ngo na buy option clause irimo yo kuba bamugura nyine mu buryo bwa burundu. Nyine no kuvuga ngo nasoza iyi nizanyo azahita agaruka mu ikipe Arsenal uwitwa Ethan Nwaneri. Reka duteze turebe uko azitwara, niba azitwara neza mu ikipe ya Olympique de Marseille uyu muhungu Ethan Nwaneri. Harani makuru avuga yuko ngo ikipe Arsenal, ariko ndabona iki ngiki nabona bishobora kuba ari igihuha. Iyi nkuru ishobora kuba ari igihuha. Witwa Julian Alvarez muri Arsenal ishobora kuba ari igihuha, ko ndabona birimo kugenda byandikwa, ariko uyu muhungu ashobora kuza kwerekeza ahubwo mu ikipe ya FC Barcelona witwa Julian Alvarez. Ariko we ngo ategereje icava mu ikipe Arsenal, niba hari ukuntu bashobora kuba bamuvugisha bakareba uburyo bashobora kuba bamutwara. Ariko nanone bikavugwa yuko ngo Arsenal ishobora kuba yatwara uwitwa Julian Alvarez, noneho ikaba yareba uburyo yagira gute, yareba n'uburyo yamusinyisha. Ariko nanone mbona iyi deal ya Julian Alvarez mbona yuko ishobora kuba ari igihuha, ntago ari inkuru mbona yashoboka muri Arsenal ugereranyije n'abakinnyi Arsenal ifite, kubera ko niba ifite Victor Gyökeres, ifite Kai Havertz, ifite Gabriel Jesus, batara nta numwe nyine uri tayari kuba yagenda muri ukwezi kwa mbere. Biragoye ko Arsenal yatwara umuhungu. Undi ni uwitwa Quinten Timber, nawe avukana na Julian Timber, nawe amaze gusinya ikipe ya Olympique de Marseille. Nawe aka kanya ni deal nawe imaze kuba yagira gute, yarangira. Quinten Timber muramuzi cyane, yakinaga mu ikipe ya Feyenoord, akaba rero nawe aka kanya ari umukinnyi w'ikipe ya Olympique de Marseille. Ubwo rero akaba ari gutyo bimeza. Abandi rero bakagenda bavuga bati se twerekeza ku mukino wa Arsenal waraye ubaye, ariko nanone tuwuhuza n'ikipe ya Manchester United. Abafana ba Manchester United bakomeza bavuga bati Arsenal mureka kudukanga. Abafana ba Arsenal ngo bareka gukanga abafana ba Manchester United, kubera yuko ngo ku cyumweru bizigaragaza Arsenal igomba kuzatsindwa na Man U. Ese wowe uko ubibona muri comment? andika muri comment nawe umbwire ukuntu byumva. Bivuga yuko ngo bareka gukanga nyine ngo Inter de Milan ngo nagukomeye kurusha Manchester United. Iyi ngiyi barimo kuvuga ni ikipe yacinye finale saison ishize. So sinekeza rero impamvu ushobora kuba mwafata ikipe ya Inter de Milan mukaba mwayisuzugura, kandi ari nayo kipe nziza hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe rero ifite ba Di Marco mwababonye, ifite ba Lautaro Martinez nawe avuye mu kibuga kabisa, akina neza. Ariko nyine ntago byamukode ko yabona igitego. Mwabonye ko Victor Gyökeres yatsinze igitego berekana Lautaro Martinez. Ubona ko abamaniyo baravuga bati ibyo Arsenal yakora byose ntabwo yadutsinda. Ariko nanone iyo tugiye kora Manchester United no muri iyi minsi
ntabwo ari ikipe y'imvugwa kamwe nyine, ni ikipe nayo iri aho ngaho ikomeye, akanya ko ariko kose ishobora kuba yakwigaranzura ikipe ya Arsenal. Indi deal ishoboka ni uwitwa Anthony Gordon kabisa, birimo kugenda bisatira cyane. Arsenal biraza kurangira itwaye Anthony Gordon pe, biraza kurangira imutwaye kubera yuko nubwo n'ikipe ya Liverpool imwifuza, ariko ngo Anthony Gordon we ku mahitamo yakifuje kujya mu ikipe ya Arsenal. Biravuga ko ngo agaciro kari hagati ya $50 na $60 z'amapawundi. Rero bikavugwa yuko ngo Anthony Gordon akanya ko ariko kose ku myaka 24 dushobora kuza kumubona mu ikipe ya Arsenal. Iyi deal irashoboka kurusha ya Julian Alvarez, ko Julian Alvarez we Arsenal ifite abataka, ariko Anthony Gordon niyo kumureba ni umuntu waza akaba yakompita hariya ku ruhande rw'ibumoso. Ubundi impamvu bagenda banabigarukaho, burya Man U yarahindutse kubera yuko umutoza Ruben Amorim mu buryo yayitozaga ubona yuko nta kintu cyari kirimo pe, ariko ubundi iyi niyo Man U nanjye nzi kabisa gereranyije imyaka yashize. Niba Man U ikinisha umunyezamu nka Lamens, ikaba rero ifite Maguire na Lisandro Martinez, Luke Shaw nimero 3, nimero 2 Diego Dalot, hagati mu kibuga Kobe Mainoo ndetse n'uwitwa Casemiro. Bakavuga yuko rero Bruno Fernandes, Amad Diallo ndetse na Patrick Dogu bakina nabo imbere, ariko nanone utibagiwe n'umwataka witwa Bryan Mbeumo. So iyo ugiye kuyireba rero nyine ubona ko ari ikipe yahindutse cyane, ariko nanone ntabwo wajya kuyituma Arsenal. Mutaza kumva ngo Man U yatsinze Man City uko yibone, na Man City twaraye tuyibonye. Man City nayibonye ntabwo yambonye njye, ngo mwaraye muyibonye ibyo ikipe yayikoreye kabisa. Nayibonye ikipe yitwa Bodo Glimt ibyo yayikoreye. So abafana ba Manchester United aho muri hose, namwe gutsinda birashoboka, ariko muretse kwigirira icyizere, kubera yuko haracari kare, kubera yuko n'ikipe ya Arsenal murayibona isigaye ikubita umuhisi n'umugenzi. Nubwo nayigera muri Premier League rimwe na rimwe bikagorana, ariko mbona ko kuri Man U bizagorana. Arsenal nayo tukavuga tuti kuri Man U ishobora kuza yikamata, ikaba yagira gute, ikaba yakwitwara neza, ikaba yatsinda. Ni ukuvuga ngo yo izaba iri no ku kibuga cyayo, rwose nta kabuza. Manchester United rero ugomba kuzaza kabisa wikandagira. Uri ku mwanya wa 5 ufite amanota 35, Arsenal ifite amanota 50. Urumva amanota ikurusha nta manota menshi. So iyo ugiye kubireba rero, Arsenal ishobora kuzitwaza David Raya, yitwaza uwitwa Julian Timber. Kuri nimero 3 uratekereza yuko Arsenal ishobora kuba izakoreshaho uwitwa Pierre Inkampi cyangwa se Ricardo Carafero, ko Ricardo Carafero amakuru mfite ngo nawe azaba yagarutse kuri iyi match. Ariko nanone atanagarutse na Lewis Skelly arahari. Gusa Lewis Skelly ntabwo namuha Amad Diallo. Amad Diallo akeneye umuntu ufite imbaraga, nubwo ko kadafite imbaraga, ariko ubona ko gakeneye umukinnyi nka Inkampi, akabaza kagasatura cyangwa se bakamumera. Ariko wapi Carafero avuye mu mvune, wapi bamumera Pierre Inkampi niwe wamushoborera. So wanara Bryan Mbeumo ukamushyira mu bituza bya Gabriel ndetse na Saliba, bose ni ibisore. So wajya kureba ku ruhande rw'ibumoso, n'umundi Manchester United ikunze kugenda ikinisha witwa Patrick Dogu, agahora n'utwa Julian Timber. Nekeza yuko usibye wenda we Julian Timber buriya nubwo agakina nyine ibimekanike byinshi, ariko ntabwo ameze nka Ben White. Ben White ntabwo wamucenga, Ben White uramucenga usigare hasi bashyireho kufura, ariko ntabwo wamucenga gukomeza ugende. Aho ndumva ariho itandukaniro riri. Gusa mbona yuko iyi match zabikomeye. Arsenal ishobora kuzitwaza David Raya, yitwaze Timber, nimero 3 Lewis Skelly, Saliba na Gabriel. Hagati mu kibuga mbona yuko bazazana Declan Rice, Martin Zubimendi ndetse na Martin Odegaard. Niko mbitekereza. Trossard uruhande rumwe, urundi Bukayo Saka, batakishe Victor Gyökeres. Ariko kubwanje kuri Manchester United nakifuje yuko Arsenal yabanza igakinisha uwitwa Noni Madueke ku ruhande rw'iburyo, kubera ko mbona yuko Luke Shaw ni umukinnyi mwiza, ariko nanone wamushyize Noni Madueke akabanza akamucenga 2, 3, 4 akamuhindukiza inshuro nk'eshanu,
mbona yuko ashobora no kuba yavanamo imvune. Madueke kumushyize kuri hariya kabisa mbona atari ibintu byaba ari bibi cyane, ariko nanone Bukayo Saka ni umukinnyi nyine namwe muzi ukora ikinyuranyo cyane kurusha Madueke. Madueke yagukorera ibintu byinshi ariko finishing ye ihora iri hasi. Niyo mpamvu rero mvuga ngo abafana ba Manchester United bahoze barimo kuvuga bati Man U ntago mwaye ngo Man U mureke kwigeranya na Inter, ntago twabigereranya, ariko sofa aka kanya n'ubundi Inter iri hejuru ya Man U. Reka dutegereze turebe rero, ariko ni birimo kugenda bivugwa. Twaheriye kuri Twananeri wageze hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, tuvuga kuri rumors y'uwitwa Julian Alvarez, ndetse tuvuga no kuri deal ishoboka y'uwitwa Anthony Gordon kuza mu ikipe ya Arsenal. Anthony Gordon birashoboka, iyo deal tugiye kugenda tuyikurikirane turebe ese koko niyo ukuri cyangwa harimo ibindi bihuha. Ariko ikindi gihuha gihari nanone, ariko nanone gishobora kuzavamo ukuri nubwo bitakoroha, nuko ngo FC Barcelona yifuza witwa Mikel Arteta. Ese birashoboka? Nawe urandika muri comment. Bamureka agende se? Arteta muramuhaze bamureka agende? Abenshi bari kuvuga ngo Arteta ntabwo yatwara igikombe. None se abandi bavutse babitwara? Pep Guardiola avukanye igikombe cyangwa nawe yagitwaye nyine yahereye nawe yacirukanze, ngo Arteta arimo kucirukanka. Ariko ibi byose niba birimo kugenda bivugwa nyine bagira ngo tugane nyine gake gake. Niyo mpamvu mubamona nyine nta bintu by'intuza biba birimo cyane nyine, kugira ngo tubiganireho namwe mumfashe muri comment. Birambabaza iyo turimo kuganira nyine nkabona muri comment nta muntu n'umwe wigeze commenting aho ngo wenda nawe agire icyo atubwira. So kuvuga ngo ibyo mba mvugira ahangaha ndabizi kukurusha, ariko njyewe ngendera ku byanditswe, ngo tugiye ku kijyanye n'ibigwi n'amateka nawe hari ibyo ushobora kuba wandusha, dore ko twese nyine ahangaha turi abantu bakuru, kandi umupira tugenda tuwusobanukirwa, nubwo rimwe na rimwe bamwe tuba nyine tugenda tugereranya na basket, ariko football ni football, kubera ko iba atari football ntabwo Manchester City yari gutsindwa, ntabwo Paris Saint-Germain yari gutsindwa. Birayikire rero n'uyu munsi ko hari ikigugu kiribuze kuba catsindwa hagati ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Bayern. Mbona yuko hari ikipe ishobora kuza kuba yamwara uyu munsi kabisa. Kandi subscribe, turaza kuba tugaruka turebera hamwe, noneho turebe Karafiori se azahagaragara, kuko njyewe ndimo kubona injare ziri mu ikipe ya Arsenal cyangwa se imvune. Baranyereka Max Doman ndetse bakanyerekana Pierre Nkampi, ariko Pierre Nkampi nawe biravuga ko kuri Manchester United azaba ahari.